K15! Ajde. Be, kako si? Abe, kako? Isto, batka. I kako? Pa isto, sve od tuka ovako, od Niliću ti rekao, ovdje me stega ovako sve ovdje, ovako od ova strana, ovdje ovako sve i ovako isto i ovako nadole. Pa taka i ti beše tebe? Tak. Pa to ti je. I ovdje i ovo sve ovako. Pa dobro. Vidi se, Što su rezultati veselja? Što je sad rezultati kao rezultati, to ti je relativna stvar, kako ja ti kažem. A ne znam, ja po više godini se bavim s medicina, se ova do svega. Čudno mi je nekako, kako da ti kažem, bebe. Što mi je čudno, batka? Pa čudnova to mi je malce, da ti kažem, ova sve, ali na kraj sve se svedoje na to, da ima jedna dobra i jedna loša vest, da ti saopštam. Koja sakaš prvo? Pa dobrata prvo še. Ajde, dobrata. Dobrata je se ja na kolegiju, baš to kolegite se dogovorivme, ovaja bolest da ja krstime po tebe. K15!